Kağlayın, kalayın. Kımbattуу tuğan tuğuşkanдар. Tayake taylar, Buda suyuktu. Dost tanrılar, saltanatımdan kesipteşleri barınarga bizni üylösün atынан, Nurbek'ten üylösün atынан çın yürekten çıkan razılığımdı arnayman. Özgöçe razılıkты Madaniyat Ministerliğine andan aytıp koyuşum керек alбетте. Kırgız hükümetine Madaniyat Ministerliğine bildirem. Eң эле өзгөчө ыраазылыгымды Kırgız Tele Radyosu'nun kollektivine, cemaatine bildirgim келет. Saltanatımdan keng tuşları, saltanatımdan çok işleşken kesipteşleri biz kanday kaygırıp atsak, tuğandары, ата-энеси, yakınları kanday kaygırıp atsak, bular da ошондой kaygırıp, gözünden yaşları burkurak, bozdop, gözünden yaşları buyurtup, şuntişti. Mana Kırgız Tele Radyosu'nun efirinden kayra ketip attı. Sakinin turabı. Radyodan ketip attı. Facebook'ta ketip attı. Türmök bolup sakinimdi bilgen, jönüde bilbegen adamlardan oy fikirleri. Anam men ошолорду угуп отуруп, balam görse menин эле балам эмес, элдин баласы болуп калган турбайбы деген ойго келдим. Saltanatımda tarbiyalar östürgenine Bayı Çemeköyüz sıymıştanam. Saltanatın özün Çinekey gezinden ele uşul kesipke arnagan, uşul pedagogikалық kesipke madaniyat майданына алып баруучулукка арнаган бала эле 4 жашында шаарга көчүп келдик. Ошондо bir 10 çaktı günde bakça ornaştırdım. Ошондо Октябрь ноябрында 76 yılı. Ошондо 2 ay ötpey bir Kırgızca bildi. 2 ay ötpey bakçasında utrendegin Oğuz dilinde alып bарды. Balam ушундай юалды челек. Абдырайыпты окуп жүргөндө кайсы жерде болбосун ошентип оюн күлкү, шатыра шатман, тамаша жолдоштордун арасына ушундай өзүнүн көңүлүн, мүнөзүн тартуулап дайым ушинтип турат эле. 5 жашында балдардын ал убакта бир эле Москвадан эле балдарга ушундай белги болчу. Ошондо кузнечик играет на скрипке деген ушундай эпизоддор болор эле. Анан ошону ойноп көрүп атып эле кичинекей жыгачтар бар эле, ошо тыйкан батып мен да ойнойм деп ошентип калды. Анан Шубинге алып барып ошо 5 жашынан баштап ошол Шубин музыкалык мектебинен окуп билим алып калды. Андан кийин Абдыраевде окуп калганыбыз ошол себеп болду. Анан ушул композитордуктагы мындай таланты бар эле. Ошо талантты улантпай койду да балдарга арналган, энесине арналган ырлары бар болчу, огондору. Ошол айтылбай калды. Эми бирок балким мындан кийин ошону сунуштурууга мүмкүн чыгар. Анан ушу мынау алыстан келген туугандар бар, жолдоштор бар, достор бар. Булардын баардыгына терең ыраазылыгымды билдирем.
Mına yerde yaş 95'e çıkan Nurdin Aksakal oturat saltanat menen Nurbek'tin tayakesi, bir tuğan tayakesi uşul emi vakitıma şirinime şu tayakesinin, çok tayakesinin yaşına geçse de dileymin. Anam mına yerde aytıp geçişim gerek saltanatın geçişleri, genç kuşları şunday bizden öpken, bizden aşık etken saltanatta gök boğru geldik işleri yasaştı.